Karibu kiria. Esther. Sawa. Mimi narudia tena kukamata zingine brochette. Iyo, ziwanje zaheze ariko uyu mugabo arafise brochette nziza. Sister nzikugura zose. Tibweza ntasoni kutazijya n'uburenganzira bwawe. None ko uzitaha hata siku master kulaka vitu ya muhumuro. Mie huyu. Sonona. Angalia tu bien pale. Zako zilishesha lakini zake angalia hakuna tena toka juu. Nani mwenye bana basabu hapa? Angalia. Ushakona siku mata nyama inafungula kuna tainzi. Ataka kilulu. Pardon. Mama mimi sitaki kufa ningali jeune unaona Pardon. Okay, basi hivi mimi nakosa nyama basi nipatie sanka kama mwanje nilikuwa nakuwa najikulia basi nitakosa lote. Basi mtu akosake. Akosei wapi? Watu kwa tunafa. Kutamu kama kachuvi. Mama wewe. Mama, nipatie 5. Tano kabisa. Sasa ndakushimye cyane uri umuntu mwiza kabisa. Tuko sawa mkichwa. Mimi nakatala uza pochette zake naanza ni remercier. Kunini? Kwanza na kitu kingine ndaiba zote. Nionyeshe kama vile vitu unakuwa unafanya bure. Nyingine. Nifungie zote kabisa nizileta. Urazi gituma ariko aragushimira. Nuko ibi byose twese babandi bose usanga ngaha mu gatondo. Twese turanguriye. Mumuhumuro. Unakuwa kama na zile nikamata usubuhi na usiku. Neza cyane. Wapfuye mbarira ko wapfuye ko wariye mu gatondo wapfuye. Uri kurakira uradahwana n'udahwana n'ibyo mu gatondo. Nibyo mu mwaka uheze urabidahwa kutapfuye ko nzi ko tamusi uhera udaciye ngaho. Nta soni ugira. Kuvangura abantu gushika uvangura n'iyinjya.